Radio Bula Duavata, San Francisco. May Kauti, Keda, Vata.
Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaman din na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasarto nga toboy siyang pambakaw. Gay way dala tu kinambat. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singelebu. Kita sana gali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalau bagai singelebu se bagai kabi, baru tegi tu bagai manggo sanggai to tokan na buno ni kana. Mai na menda tu ide niki, kena bagai singelebu se bagai kabi me bakana bagai sekera. Na sui, ike temu teke roro bagai lolo keina vida tale. Gira ramo klana meni unisi ngoya. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. Yang dua tala na tamani bingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge, tolo-tolo dua Orange Street, Santa Rosa. Endona mate kuniti wale wabekenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. Kuneini ndua mana bayatini corona nini winua mana wasa Pasifika Amerika ni tobi reti kuna matembo na hepatitis B. Ongoli wake na kenaroni betobi sena tobi kuna matini na venada se liver cancer. And then remendo kila kesate vikwentiko. Na wakani sanguso tini kene wakata kila se symptoms wakabo kesambimbi na mate. Mbimbi ngoni kila mono wakani kevi membaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 526 ono vituva 51watolu sesi koba na nondo to website www.sfhepbfree.org. JJ's Food Shack. Etigo kedi kena nakakana boga bitki me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi nan dalo se tapioca. Nakakana boga malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Wee! Nakaritoa sa wadha babina na kani kana. Kay tigo talanga na nondo to specials and lomo ni madawa. Daw tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kay na bugatale. Go na JJ's Food Shack. View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dilibo yang may Santa Rosa, may ato sa rani kina Vato. Girit-rito sana kina Vitu Saiba Vitu, Tolo Vio Tolo, Dundu Limono, JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nungu chisu, nungu banua. Dorongo de na vima maniono kina Vitu ene kabuni bugululu we kema dawe California.
Wei mamani rua ne kawi kina tolu and a single ewu ni lotelevu, wei kemando e viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship, USA. Rongondi na Radio Bula Duavata San Francisco, me Kauti Keda Vata mai. Ongo na rongo may bala ni Songo and a Radio Bula Duavata San Francisco, me Kauti Keda Vata mai. Karoni wasi ni ngauna ni rongo mai bali songo ene kawe menaka ni tusi tendendai ni katini ka dioni singa ni vilo Disemba batai tunga ni tukutuku mi utoka rua takatali tuku yani ngo membaleta tuku nga na non-reto sureti na songo na Fiji Indigenous Peoples Foundation membaleti kianda kia na itoke senga ni wili kina ndo ni songo baka politiki se songo lotu ngo membaleti kianda kia saranga na songo sen itoke na KVT lube biti kanta sama i pakai tiko na vono le bongo Amerika ya na usutu tiko ni songo ngona Fiji Indigenous Peoples Foundation non reto we sureti tiko mai na leoni komiti kena don na wakasinga lebu wakai durtal tunga kena na betala noa kana wakai durtal tunga kena na bindingi me baletir to na merto na gebeli uta kitiko be kenda en embakiro no doluru sanga bulkaba ko tikenda tiko yani kena embakibo en wakai durtiko na wakasinga lebu ngo kena betala noa kena bindingi en na ikaru sanga bulka tolni singa en wakaro wai saranga ngo Wakarua i sarangangoan e na tini ka rua na ka loko. Teka putiko na songo e na tini ka rua na ka loko e na singa lebu ka na wakai dhuritiko e na wā ono saiba Murphy Avenue, Sebastopol. Ke reiti ngā muni ngai vei tukutuku ni takatoka yani e na sambiu tiko yani na kia na tikindua e na nonta wata ngona Radio Bula Duavata au na ngai mbiu tatali tiko yani kina. Tukutuku kataraba vei sureti rā ramba tiko mai veretona i songo ni vuli oti e na Lillian Memorial School, Losa, USA e na non-reto Winter Ball. Losa USA Winter Ball and Wakaidurtiko and Elk Grove Lodge Nibosata Elk Lodge Grand Ballroom and Wakaidurtiko na ono baba ono Riverside Boulevard Sacramento na wakaroa italngango ni karusanga bulka tolu ni singa and tekabutiko na songo na lima na kaloko na kavi dress code formal blue na kia na iduruduru donan raunandola o katalitunga kina na wakai kavi Kani tukutuku mataila lai na raunioni gebe tartarani kina taliboni 5 saiba vitu ono 2 tolu se viwa 2 ono rua wa walu tolu 5 baba se va rua 5 saiba walu 2 vitu saiba rua. Sambiu talitungani na nonta bata ni rong mai bal ni songo ke bakau ni sang ni tura rauna namba ni taliboni ya ningi seko bayani na nonta to bata ngo e sambiu talitunga kina na tikindu ngo Oti ngani tukutuku adorati ko mai kena nonde wasininga ona ni rongo mai bal ni songo ne kavini kua vesure tira ramba tiko mai vertoni songo ka wakatoka i tiko na Loloma Club nonreto vesure na Loloma Club kena ndu na cover barrel Goa na waka dhurtiko e na waka rawaine ka ono ni singa ni vula January. Teka watiko na 5 na kaloko na kavi ki na ndua na kaloko e na mataka. E na Pacifica Island Cover Bar, Rua Vava Vitu 5 Mission Boulevard, Haywood, Rotikari e a tini na ndola tiko. Tolu sang wala ndola i dhuru ki na Cover Barrel, tini na ndola na Rotikari. Goa na sasanga tiko ni nanrito via bibuke na lewe ni Loloma Club ki beir na ngone buli mai mba e na nonra waka rao ni teka wuni buli ni amba ki mai ongo. Ke rei tiko maninge vei tukutuku ni takatok ngai ani ve surita ramba ve ki anda tu ke Sara e na East Bay surita talitunga kina kem do mai Santa Rosa kem do mai Sacramento senga nindo wako e tiko na ve surita ongo. Tukutuku dava ngai tiko ngori me baleta na nomundo i songo se mani songo dava ndo sa na numa me na mai tau ya utakitiko se sa vivi tiko mbeka mai songo ni buli oti na songo ni asa tikina koro se matangali se mani dava nga na nomundo i tuba na nomundo sasanga tiko gohendo na ngoni sale rau ni na bebu ki tiko ni kina na Radio Bula Duavata e na kiana mai kadhi waki wali tiko na nomundo i tukutuku na numa tiko nga na Radio Bula Duavata e senga ni
Waka ia lea lana wanua e rongo di tiko kina. Ngo ndau seama tiko mai kina na nonda karabenga rabitu mai na tokalau e loma, mai Englandi, Australia, New Zealand, na Yatu Kuka, Samoa, se mani e seibura dava. E rawa nira na seama tiko kina ai bola mata, se na Facebook, na YouTube, rau talinga ni rasiama tiko mai kina radio Bula Duavata. E ana vuna, ka ke tondou wewa kongeti tiko ni kina, se mani tuku dawa i tiko ngori ma mai kadivaki. Rau ni wakota tiko mai kina nonda Vata ngona radio Bula Duavata. Senga tiko ni na saumi na kena mai kadivaki tiko ani, rau ni ngai mbitanga mai kina messenger and a radio Bula Duavata, se una vuninda kua se o tali matakimbau, mena mai kadivaki wali tiko ani na nomoto i tuku. Sa mai sivitangona ono e na rua sangavulu ka rua na miniti to tolo sartiko na toso ni ngauna. Ano vea wakambula tiko ani na sere kataravango ve waisea bushanti. Ni mbula vinaka waisea. Vinaka wakalewa na sema tiko mai Naui Island mai savu. Ndo mbula vinaka wakatelanga kena visi sari wakasuka. Ni mbula vinaka mai lambasa. Mbula vinaka terasia mandingi mbuli wakanduni vinaka tiko ani vikimuni. Ane kavi vinaka ni kua wakatelanga kena ve mare da lalanga vesi. Ke kemdo ke de sarra na nonoi tokani ndo sema tiko mai ngori mai Australia. Wakambula tali tinga ve valu bula bo di bula vinaka valu vinaka wakalewu na sema tiko mai na tau ni tolu na sana. Ndo bula vinaka. Bula vinaka Josie Waitanga vinaka wakalewu na sema tiko mai na kavi ni kua wakatalinga kena ve tevi tambola yara. Ndo bula vinaka mai rewanga nanronga wakanuni vinaka tiko ani vikimendo na turanga na marama taubu wakanuni vinaka tiko na buku ni wakawakarau e kavi ni kua se mani davanga ando wakawakarau tiko kina sa ngona tuni songongo se vadava. Sivitangona ona na rusanga bulu ka 5 na miniti and a radio Bula Duavata.
Ana radio Bula Duavata mai vei sau takatoka ni a wakalele weekenda na nongoi tau kuki sa mai siwito kina gona ono e na ruasanga vula ka walu na miniti e na sere katarawa no vea wakambula tiko kina weke mando na turanga na dorovo na marama na ngone leando sea matiko mai na kavini kua bula vinaka e sai Jermaine a wambota sea masara tiko mai New South Wales ni bula vinaka wakatalinga kina vei tawake tuake tau tawake ni bula vinaka na sea matiko mai na CBS team and rara ni wanga buka mai Nandi waka nui vinaka tiko ani ve kemundo e na kavini kua wakatalinga kina ve waisea bushanti ke kemundo ke de sara na sea matiko ngori mai Naui Island mai savu ni bula vinaka.
Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki Burubura. Sema mai ngai wase yani. So enda sa sianga sarangan nikla na tapo menda baka talau taka buka singi lu taka siapa kaya kapitang neka kuni lo malenga sa tipin dono menua erau ni buka tingu ikimuni wayana JJ's Food Shack Santa Rosa California na be matanggali kaka na tipgina me baka na karitua waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kukonda baingan di kena gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gai baka loka tabioka kena kauslo surua tatni Gelago pata na kena pai ng bani kay na manray. Oya na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E rosarangan no direct message virto giringa kina bitu sa bitu tolo dio tolo duon limono se o nga wali sarang alito miko may nanomota e na dio maluma Billy Street. Oya e Santa Rosa, California. E rawata lang ani rito dilibot ka ni kemo katalo wasing lebo sa mga kabi ya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Dendram beka nang wala ni kibalilo tero buku ni oso pakadadaka. Sendrakin kita beka na tos nimbula. Kuha ni lenga sinui gawa. Nana magi mai kina programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA.
nongu chisu, nongu banua. Rongo vina vi mamanione na kabini bugu lulu be kemundo e California, vi mamani dua na singilevu ni lotu levu be kemundo e viti, and a radio Bula Duavata San Francisco, me Kauti Keda Vata mai. E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke ka waka mamanta taka tuna bengaravi, o ia ke tuna kenda tō kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. O kenda tōna senga tiko ni driver, se senga ni waka motoka, kandau dren na tō beto seaki, erto sa tō waka rau na Divine Pacific Food Mart, mai Sacramento, merto taladeani na nung ni voliboli. Rawa sara. We tartarangayani na taliboni diwa ndua ono toluwa diwa ono saivarua merto bakarotaka katalada mai na nungni voliboli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwa Walu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Diwa Ndua Ono Toluwa Diwa ono saivarua. Erto ngarabatalangan ni kena lewa suburi ani na nomu yaya. Mai na nonderto stoa kena nomu mate ni katumba. Kasarana. Oni rai da tokongo, na kena rai. Dua ngana rukuni buni kau, e dua beira ng tingitaki, o Reverend Aminio Balen Rock. Tama kamay na nonto programo baka madawa na toso ni ngauna. And bengarabi ni City Veni Raturla. Singa buglulu ni sibu na bayan na tinamniti may kiamo ni Amerika. Singa lutulebo ni sibu na tinikantua na tininamaniti may kiamo ni Maiviti. And veto koni ni Divine Group of Companies. Paolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka and a Radio Bula Duavata San Francisco with Kauti Keda Vata mai. Era Radio Bula Duavata samai botong gai tini kawana na miniti me vitu na kaloko waka venevena ka tiko ve kemani na sema tiko mai and no de wasiningona and a kavini kua kena ve kavi do mai rongo de tiko kena na nanda programo Kiritunga ke wakai sangi mateni ngona ni nomo ni sema mai seo ni sando sema tiko mai ni ngule lava mbeka mo ni wasea dona like dona share o kera wakambimbi ke rau ningai wasea toka ni na nonda tō wata ngona Radio Bula Duavata ke rau talenga ni ningai subscribe ke na YouTube channel and Radio Bula Duavata YouTube do kai tiko ani ni pinakata ke na wakarorongo and YouTube baleta ni senga ni na dada buka me wakana nonda tondo wakarorongo tiko and nonda to iwala matai. Sen Facebook page na Radio Bula Duavata and iwala mata me wakani erto sandau Yandre rabi sarati ko nga mai orto na kenandau ke baka endo sona rorongo erto rongoda gona na misini baka mesa automatic tunga rongoda dona ibakatangi erto kela ni dua talembeka esa nona sere sa nona bakatangi na copyright sa koya erto sana bokoda kina se senga ninda do rongoda ni sombeka ngono ni na rei mai o ni na sema tiko mai o ni rei ni vosa tinga i ni senga ni rongoda na nungu vosa, se ni senga ni rongoda na sere, wakatangi tiko ani, io yango na nabuna, ni o tinga arto santo, bokoda mai, wakalilai, wakame arto vivani ni talitu, ka wakaindo wakasamataka, ia, koia untuk katiko kina, ni sema yani, se ni subscribe kina YouTube channel, baleta ni senga ni na dada buka me wakana nonda mai vei se matitiko e na nonda toi wala mata. Na dona ngona sa nangai tiko e dona app, na phone app, me rau ni tondo ronga tiko kina na nonda to wata watongo se to vei se matitiko kina, ka wakata nga kina na website ni Radio Bula Duavata. Io ana i tuba e sa tiko, i na senga ni rau na i tuba ia ke wakai senga ni o ni na veto koni tiko mai, ko ia ve torna ngona vinaka ngomi waka vinaka teki kamuni kina, e na nomu nindo veto koni tiko mai, nomu nindo sema tiko mai kina nonda wata, nonda ngona wata and e kawi ni moni tiki na wakarombuka mai na tolu kina vitu na kaloko. Wakanui ni vinaka tiko yani, se venga na wano ni sema tiko mai kina na kawi ni kua, ngona tiko ni vei lako yaki, na ngande, na nonda ngole ani ndala ki sota waka matabu wale, waka matabu o kani, na kena ngona ngoe, koea do oso sarakina waka lebu na vei rarani wangabuka iso, na wangabuka, ndo oso waka lebu waka talakina na ngoni sala mandanga ninda rebo abo kitiko e lebu na voliboli na voliboli mandanga bako so sta katu na ngoni sala rabakarita katiko mai na kena ndau
Ona oso dua senga ni ngona binaka mo ngole kina se mo nreiba kina na dona pano e mai na malio ni tinika dona kaloko e na mataka kina vitu na kaloko ne kabi 11 a.m. to 7 p.m. e na ngona oso dua oso skina ngoni sala bala te ana ngona liwe rangendu vila ko kina na vito se akina boli kina ve katalisona kina garavi na vitavi tu me na garavi e na ngona vango singa ni sudu ke na vakatawasi se na holiday season. Ia, na vivu kayaki, dena vinaka, menda na reida tikun berni dan biu mai vale, ke vakai sa do tikun beka num do tuba mandona buka ani nandona panua, en singini sudu vakatawasi go, erando vaka salataki kenda tikun mai na kendau, na kai vinaka kina, ni voleka ni Wangabuka kede na kambani ni wangabuka kede e satu na nondra epe koia ira berni da bimbi mai vale menda ngole ani no irara ni wangabuka e na binaka mo na rida na nomu app ni sem berni do na visau senga ni do na visau ke na nomu wangabuka se na nomu flight o ya na do tala kairo ni na dana yanrendra bikina me na buke tiko na nonda vito se aki en singa ni sudu ke na vaka tawasengo baleta ni sando mandangana ka na nonda lomo do takatiko na nonda waka rau, na wika menda waka rotaka menda ngai lako e ani, na wanuenda lako tiko kina, ia ena vivu ke waka libu ya, ke waka mi tiko na app, check-in rau mai na nomu taliboni, na nomu phone app, iko rau ni check-in rau mai vale, ni mbera ni o ngai lako e ani rara ni wangabuka, ngaro na vinaka na iai tu ka sombeka na, e sona kai yang lindo waka tarai, menda kota wat ke kian dei loma ni wangabuka, some things to pay attention to, ke waka e kuna kota na nomu wai beka sen lumu sen nomu perfume ne wakamboi den vinaka menda na garo ne tiko me rote tunga na tolu o kila tolu beka na onisi 3 ounce. Ko ngairo ni na wakatarai mo na kote ani lama ni wangabuka, ka tawana tiko na dona ziplock bag, levutu na ziplock bag e na viva noai so ngana ka menda na waka rau tu ni kina, me rau ni na waka rau taka ka long vinaka talanga na nonda na vila ko aki tiko. And a singa ni sudu ke na tawase ni ambaki. Sa watungo e tini kandona miniti me vitu na kaloko. And a radio Bula Duavata na kavi vinaka ni tu siti andendai. Waka mbula tiko ane vi sikeli na watu. Ndo mbula vinaka mai waile kutu. Waka nuni vinaka tiko ane vi kimundo. And kavi ni kua waka talanga kena vi sista. Butch, nui taka ni ondro mbula vinaka tiko. Senga talani ngula da tiko na serengo turanga ni uvisa wakadengu peni rokondiva. Nimbula vinaka. Ndo sema tiko mbeka mai ve na kavi ni kua au nutaka ni ando mbula vinaka tiko wakamatabu vale wakambula talitunga ve esai Jermaine nutaka ni mbula vinaka tiko ndo mbula vinaka tu aki tau to wake wakanuni vinaka tiko se venga na vononi sema tiko mekina na kavi ni kua wakatalanga kina ve waisebo shanti sisari wakasuka ni mbula vinaka tersia mandingi mbuli ndo mbula vinaka valu bula bou ke mare da lalanga vesi. Wakanuni vinaka tiko yani ni singa ni sudu ke na tawase ni ambaki.
Radio Bula Duavata mai veretona vonga ni ndela ivangani oia na kavi vinaka ni tusi tendendai sa mai watonga tolu na miniti me vitu na kaloko. O sana mai vakathengu tale tonga iki o sana mai tatau tiko ike ndonge na maka tiko mai na sere ke vatulele ni mataka se vadava. Waka nui ni vinaka tiko yani se venga na vono ni se matiko mai kina o ni taka ni o ni taka ni o ni bulu vinaka tiko ni vivu ke toka vakalilai na nonda programa na kavi ni koa na vetavi so engaravi tiko o sa nui taka ni nindanage me vese mati tali tiko en ngono vatanga vono vatanga en kavi ni mataka ni ngai vakathengu toka o vakambula mandanga ni ve bulo na ngata ni bula vinaka no ni toka ni go una vuninda koa me da mana ngona ndanage me verongo din domo tali tiko kina ni te vakathengu toka mata. Tawa vakamele ina mangosa nike muito vaki Niko liri no vakavunga no muanda usarabi Ngimiana nando dama Elogu sama ibe suki nalamani Koibuni no gunani ali ali volinga
Selain kini sereng Ni alimbula tu Koe me bakatawa Nanamureki Aworoki Yu ya mendu embutongo Mode kalumani Maru mode nongu tangilo Ko ilo ni longu mai loma senika Nomu ya lisenga Nomu ya wasana senga Kita niuga kirobia Moleka Angareba Niu tongu mokina Moleka Angareba Niu tongu mokina Moleka Angareba Niu tongu mokina Ongo na Radio Bula Duavata, San Francisco. May Kauti Keda Vata.